Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma rideng pen long eki somjia phan ka chisi ka putha Karbi Anglong Autonomous Council pen pherang kya mai ke pha Horimol rong hanga hem habit ingnar sok chupidamet Sarupothar MAC constituency angkang ongdunga hem tanah hokadim MAC kadom tirang pi kahumridang Kardom kadoka vega chinghon kat news ke laura dona phantame tang tepinia bir tang ton pen arjuik tha Non Ankeleji Aruni Phai player ni Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma lapen arisang hatum pen Karbi Anglong nang sonsi 2478.1 crore tangka pen kaching thura muke klem ponjia phan long e sompon popusi Karbi Anglong Autonomous Council Authority atum pen pherangkya mai ke pha long pachini pon Pini Aruni Phai ke thom anarlo por phahinia por Karbi Anglong Autonomous Council Conference Hall akimialong Karbi Anglong Autonomous Council Authority pen pherangkya mai ke pha hot ka pachinia tengke 2487.1 crore tangka kating thuramu ke claim ponjia phang Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma arideng pen long e sompon po La solong e ki somponjia mayalong kadokawe suri thomkep amulu katom chetongji La Swalong Social Organization, Student Organization, KCS, KLA, Padma Shri Rongbong Tirang, Padma Shri Dhaneswar India Tuma Phanta, La Swa Mayalong nang kachitong dunjia phan phapon lo. Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma lapuan Karbi Anglong aphan nang kamatha ke khurki molong awe pinla. La Sonsi, Towar, May, Lang, Anganwadi Center, Hospital, La Pen, Prek Jamasayamo, Penap Karbi People Hotel, Lang Swalong, Chief Minister Pen, Long E, Sompon Popusi, Perangkia Mai Ki Pha Long EM Amor Singh Kiso, MLA, Dor Singh Rong Hangatum Pen, Pachinipong. La Pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang, La Pen Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Phan Kachoro Pajirpong. Lapena bangke tourism bangke ilitum lada Karbi Anglong la scope da topik lasi tourism along stame ilitum phan jasemet pet ke government pen lada nang julpon walam athe ilitum tourist lo kulone lada ke pahino ya thai than tawe khani ke pami pon asaro chelang ponang pon lasi ilitum tangka bang walam non Kaziranga ilitum tebok hetadin foreign tourist latung wang po Japan pen me America pen me France pen la guide ki dun domati te ke yong si theklo bongru yong si theklo kulo tante la ning karong ga che hok hai la guide da tum pan te suri grip po da me pidati suri cap da me pidati la son alam la si li tum ta Karbi Anglong ara da bang ja semet pet kenang ia bang ke tourism jong se paching thur lo kulon pe ilitum adim sitame saur ede nang cleanliness lapen security lapen hospitality cleanliness labang jong se ilitum anutin Karbi Anglong arat tum jong si claim pom dam onlo kulon tante ilitum tangka ke wangi bang ke do bolam tangka ke wangi jong si ilitum tangka jong si abe Choklem cepaduk de cipilti de lapen cepang cupon pil pulon ilitum paprang tekte dan sorkar iben desemet ilitum phan Karbi Anglong Arab doan Karbi pencenglok Renma pencenglok Kuki Nepali Bengali lapen Assamese pencenglok Bihari pencenglok katok abe सबका साथ सबका विकास लबंग स्वालम पेंसी चिंतुरा पेन नहीं पुसे सरकार पेन जुरो लपेन के बीजेपी सरकार बंके नॉन सेकंड टर्म अबुत पेन सिता में इलितुम 200 crores kadok abe hidup kela arat cukti arat सिता में penaba bangke nane citong duni lapen ke penaba citong ia bangke more than 30,000 amuluk si kenabangke ke pacetong ye pangsi labangke cetong pon popusi nitum
matha pono la penke la kadogori foundation stone kele ke pena phola po la pen inauguration ke tang ahem ki kim dega more than uti surihini labang so ke tang pu pon ki labang ke December ciklo kalilo pulo tante Karbi festival labang so prangsi 2000 crores labang so ke tang abang ke non ing pon popusi nelitum pacini ponlo lapen ke wangiar ni adilan sitame sorkari hinpen जैसे मैं असम सरकार हिंदे को समय लान इलितुम कार्बी आंगलों फान के पचिंग थूर जी फा तो वार पेन चेंगलो आसन आमू के डेंगपोन इलितुम सरकार पेन पिनांगान अकांग होन अकेराम इलितुम लोंग पोन लो Lakha Kretrok Nomati constituency ke parlo okereng rong kimi terona rongalong habit ingnar Johnny rongarlo ludamsi horimol rong hanga hem sok purwarlo ki bia sok doan chopiram etpusi ahem pupen chetha ahem pupen pachethana tengke ke damtang aru niphai hinia jo por phai kri sia por malom habit angnar Johnny rangpen sok purwarlo angjin ki bia sok cheli ra fan ki bia sok doan ta chotekang etsi sok puruan ta phangno tekang lok bang suangnar arni wangta hidiana pensi wangre la pentoya bangke koson pentong ronganat penki wangloni nili hema soksi chotekang lok sok purualo angjina sok tibi mun kep chote beji la mun kep sok duan ta jonni ingnar si chotekang lok lokusi chinidu Birita kita Brahmapura Hudan ke Dokmuka Western Forest Range atong pen kisung kipo ahem kena tumadloan kapaledam abelang pusi patimi. तो वे है 12 बजे और 11 बजे अलम से के बांग मा है जॉन कौन बाग वेला जॉनी जॉनी वांग लोंग के जॉनी वांग लो हंगे लापू रोंग ना पेंसी वांग मापू गेट ना नंग लुचक मापू ना वांग लो के डायरेक्ट ला पुरु बांग एते के फिर sok bang mon kon bak chokin kang ning so bang ke ni ke lapu lo 10 mun bak 10 mun ba bisi cetai ki bio sok mati angke la cholo angjin na sok cholo angke chilia sok anta chui etlo bos tapen dia sok anta chui etlo labang suang nar arni bang talang bang ma ani wang mane hidi an se ke wang lo angke tuwe bang ke ko son mam phai ko ke lang no ni mampu rong ali la pun na pen wang ma hen nang du chok lo ti su por su lo jo hem chokim tek po son Aruni phai ke thomada por phai ke prachiti ma por malom sarupothar MAC constituency angkang ongdunga hem ka henu dopu Karbianglo Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Arjulongsi Karbianglo Autonomous Council EM Revenue in charge Amor Singh Tisophan kapin khat ponateng Revenue Department SK Tarun Rongpi SK Langtuk Timung Mondol Mohen Rongpi lapen arisang huatum sarupothar MAC constituency angkang palidamlo Lasoteng MAC kadom terangpi VDC Chairman Silarson Rongpi lapen arisang huatum adimaklong paklang donpen ahem kanahok humphoke prapho sose aphai longpo MAC kadom terangpe hinpen kapachini ponke prapjin pen kerap pajir ponpo lapen SK mondol latung pen hem kehenu anta kasalang ponji aphan lapen Revenue Department pen kerap kapajir ponji aphanta Karbianglong Autonomous Council EM in charge Revenue Department Amor Singh Tisophan Birta Pale Popusi Than Pachinipong MAC kadom terangpi methang jungjung hin penta ongdunga hem kana hok duna tuma phang kerap pajir pon Hanjang lang so pen nilituma pherangke Bisnu lekhe pen nang kilo birta patumi baju hin na malom tomon ka sin na tomon ke te ta ni tum doctor ko ko tum si alo to ni na ala ha na rit to ho gelo la si la kan so a tomon
Kita hamja tapi kita hingga kita mati itu mana kita pun kita siam betul dia menghang alang di family pacini pen alang li tong sekot pen revenue department mati revenue incha sai em emergency kisopan alang li siam sar than pen alang li department hoi pas kami pini la bangso ahem kena hong sitane revenue department pas kami nang hong lo la pen alang li pas kami nang kon lo lagi rabjin ten alang li tum non la report kon ten itu tum siam sar kan kan pacini kan ten kira pan alang li tum kami game kon ten ini ke serup thang kang humkwan bak lason hem ke no do ne kaheno mane kaheno bangke do ulo pinge nane hem ke tin kon det mane hem ke banduri mane la pai confident mane hem ke hum te masipu rep group ason lo do ulo ansen hum harisi ibedi ko mane ki so ki ne lason ke photon do ma kisu kun mane idon hem teron hem sa kini tangkyo to sa kini teron hem pilo juna kite ingtipi alang li bang kasak o area long pine pujo komte rason si alang li bang dolo sita lapuan kisung pa mane munir tumhan bang ke mane kisung panja bila Non Kivangji Aru Nipai Great Roxiarni Dena Rong Along Ingdeng Thomke Pranar Kep ASDC Amhangke Tekarni Talon Ponpo Laso Katalon Pensi Astamalong Kido Along Ri Arat Akari Autonomous State Kapalong Jiaphan isi Jakong Kacheperang Amai Pamanpo Lasi hempre kaning kehang arat doan atum bang suamayalong nang kacitong dun vek Japan ASDC Jabang Sanjay Keling pen kado kawya phantame chopapon Nonapor Autonomous State Kapalong vek Japan pura ASDC pen ahiring tangrak kachesong Japan non kiwangji Aruni Phai Great Roxiarni ingdeng thomke pranar kep kechok ASDC mahangke the katalon punalong jingwai paruponpo Lasi ASDC, KSA lapen KNCA cilang pet pen kacesong along ratna kacitudun pen. Laan sose kacesong kapangtang Japan lapen ASDC Bokolia District, Dipu District, Hamren District, Bukazan District lapen Kazironga District Committee, Kadukawe District Committee tin penta Ongdungarmu mahangkete katalona mayalong kacitong dun Japan ASDC Jabang Sanjay Keling pen Kadukawe Pan Topapo. Nipai Kretroxi Mail ke SDC ningkan thongkebra thoksi arta kili tape ningkan thongkebra nerkep aphong bhangke thegarni labang suarni labangke SDC hin pen cherailo je uthot labang su ke claim ke dam amu cheferang ponthuluna SDC KSA KNCA henprek ke hanga song doan haru kri sirkebra troksi kebra isi aningkan Bharat kecari arona luolong ketokdak ceramic pen ketokdak artikel 244A ateng pen Karbi Anglong West Karbi Anglong di Mahasau la inglong a district ke thomapan autonomous state ki PG ajakong approvion do ala bangso approvion na phansi pini ASDC KSA KNCA songotu do de sang se pin pen ningkan thongkebra thoksi aningkan kechok tabangso ke talon ponjialo ini Bokolia district angkang along den arong along si bethang sai hem athengnu ke talon ponjia phansi chisik chedang pon bomlo si Karbi Anglong along ini West Karbi Anglong district Bukazan district Dipu district Kazironga district along sitambe hala bangsoarni nilitum talon ponjia phansi chisik chedang pon bom Sehabang soa porahut Karbi Anglong kadokabe arat keduan hemprek aning ke hangarat keduan aphanta nilitu mahin pen chophapon lo labang sorni nang chetong nang chetu dujia athema ASDC henlo KSA KNCA henlo Karbi Anglong arat aphan ambek ke paprang ponceng keja ponceng kechesong le punon pini hat bojar leke dam punon town leke dam punon kechesong angdeng ke Japon punot hemprek apu thak puno amek prang ponceng pulote ASDC asong henlo ala bangke nilitum cipudak un labang so cipudak un athe bangke la henlo je kachesong amu punot Karbi Anglong long ke Japon cheng lo lapen ke 1995 aningkan MOU ajakong sitame council long an wan pilong hemprek long lela hala bang so apu thak si piniar ni an chesong ning tonte
Zihala bangsu kacesong ke papleng pon unjia phan owe kimia tum jasemet lapen ingjir maratu ten ke thege kere mujoratu kadoko we tum ta ASDC KSA KNC asolo nang cerap citu dia pansi dilingin pen la kebangji ni phai kretroxier ni nang litum kadoko we ta nang cetong hun Tantenon malam so para phan birta mo ington iksenang Nang litum han an kacetun sedang Japan theng la pen tangka katuri la poson do ikma jongsi do pulutang tin non pen ke matha chipasung ik nang lelo Surya Sigdi company pen kason sepon Surya wood stupo along thu jongsi nang litum ninghang pulote ilitum Caribbean long along di purong supi Kareng bus stand bay computer opposite of IS office Lamding road engjai hotel along joy ke pen long ikji Aprang nila nanti aku bangke anisi baru ini ya keng baru ini kuda di pulau ke baru isi pun kek pingsi ni London apa la seksi ini ke hamna kau ke di temen non nila use look bangke 100 rupees I think 2-3 days nang nila asik kado kau be according you trans temen la teklong pen la pen nakum ninghang pelotong tela nisen ini lo pelotong te nang humbi ikamen Labang so long thu la ke theng hong ni hong thom vet penta han an chotun chudang iun la si prapjin pen humri na big non engjai hotel along an so se kachini thule thoji aphang 6007108666 a number along humri ignore আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Dihena mo phit puthot birta long wang tuik long Bukazana hawra long men tomon charting arve herai ki klopena jok pin nang an ahemaret kana hokdun atum dolo laswa jok kisung ki phonang ahem tuna tuma long an Caribbean long labor union atum palidamsi kisung ke podat ahem tuna tuma phan ke rap pajirteka Kedam tang aru ni phai hiniar ni anarlo por phai hinia pormalo Bukazan sub division angkang arlo tomon charting RV herai ki klopar peka jok ki ong dunga hemarit bari bithung kanahok dunang atum pinnang andulo Tomon RV ki thepen kisung ki phonang abirta arjulong si Caribbean long labor union tiripia tumpen Bukazan ABC constituency hawra long humridam si kisung ki phowek ahem tuna tuma phan kira pajote kanglo Caribbean long labor union atum ka humridam ahot jonaram kiling arungalong ki ong dunga hem kanahok dunang ahem thektekang long Sonsi hem ki rupen kisung ki phonang inut ahem ipia hem tun sidame ahem rupu pen kedo ki thak athai ka ve la pen tong sikoten hem ka chekem thuji aphan theidunga kisung chetong nanglo Labang so putha Caribbean long labor union tiri pia pen Caribbean long autonomous council CM Dr. Tuliram Ronghang anparta local MAC Modhurjo Thekial Puko la pen Tim Caribbean long kacharia timaphan kisung ki pho ahem tun tu anaphan Prapjin pen kira pajir ponvek thapusi Caribbean long labor union TDP ame East West ame puatun pen tuning report Bangso ka humri damalong longsing kramsa Caribbean long labor union ame pho East Caribbean long Rising Milik CC Chunbang Mawap kramsa Caribbean long labor union ame pho West Caribbean long Lapen ari sangho duan atum pen kisung ki phodat ahem tunatum adima long an palidamsi kisung ki phodat ahem tunaphan aning pathetika Haklam kelang lo nilitum labor union pen ladak nilitum kini na komri bangke nilitum anjir ahem tumi orpai hini kithom lahai apor lom mon ki the pusipu lasi ahem bangke nilitum tanan thektegang long lo ahem bang temon kacar tinga job ating peni lahai imbayat lapen arpong peni lahai ta hainuat lasang sinilitum thektegang long lo lasi ilitum ladak kacing hon daktim Caribbean long atum si kami ladak Surya nangkang ladak det buat alam kalilo kapre kahem si kami lason kainu nilitum mahin pen ketek dekang long duk lasila
keprek jam atum han sita me tim karbing long tum kera pikang ye bangga kenang solo sita me nili tum lebar union pen ke bangke nang kahumri aphan an sin nili tum bang chalo la nili tum lebar union pen nili tum karbing long arat phan kapachini bangke aprang si nili tum kaching hon bang donangji kacerap bang nili tum donai yong si nili tum kacerap abe kaching hon abe klo nili tum lake itum chokchi la si monit klo nili tum aprang si ke itum kang hon hele tum ke thena ni kacera phele tum ke thena ni lasi lason thak si lang le tum ili tum ang jira tum phan la ladak surya jan ang kang laso tum mon ke thi abang pu bang pi hema ke lason adi malong bang ke lang le tum nang humri son te me par di pusini tum neli west karbinglong president manaf kam sahin la pen tum lebar union atim pen si tame lang le tum phanang humri son te me sanji pusini tum monthi pon apa sini li ka channel apan ke Karbianglong live akhirang ke abitung tempat kadang pajilo kadang bini tum Karbianglong lebar union atim pen ada seriojan awai kalong itu nah hobeng ko bangkala sonaram kiling di sonaram kiling arong along itu nah hobeng ko abang ke kona pulote patumi anaro apor penaan temon ka kachating ki bang ajani lada inut hemipi alangi smart bhaini alangi hem ke jap pina jani we me kiang adim kabe inta tantiasi alangi me gyang nang kolo chitun chodang tame tantiasi alangi chitun chodang lo lapana kisung lo nasinili chuni riang tung lo dag lukale mesi madhura dikhel fukon lapeng ke tim Karbianglong kachari pon Dr. Tuliram Rohang Sarafan prap jin pen alangi dag na huri pen alangi phan kerap pon dia phan nil tum Karbianglong lebar union tim pen alangi phan chuni ri pon lo nasil lana kisung lo je ladak surya jana pe thelong nil tum pamu bang pamon thekang lo heng perong chinglok pen chinglok hem ri khlang ke heino penan thekpon lo nasil lahai puta tame nil tum unar pen cherap ding phan lamchak pilok lapen la solo gote nil tum han tim Karbianglong tum tame jakong horang pen chinglok kiduan abidi surya tame nang pin po pusini alang ma chuni ri pon lo nalimen bang ak pulun ya nilimen ke is Karbianglong district committee metu presiden lo amen long sing khamsa nasi Karbian pen alang tum dak na humri pen alang tum kisung ki boy puthak dalong ri arat tum han jinso pen alang tum nang rappo puchin nil tum tim pen alang han tim Karbianglong tum han nil tum chuni ri pon lo nasi Karbianglong lebar union pen nil tum alang tum chuni ri pon lo je lada abai kanglong kidoan heme janril pucak kali kafe penang an nil tum thekanglong hem di khelang no pen chenglok hormu hotar kafe kelang no kheino pusan nil thekanglong nasi lahai puthak pusame alang tum prap jin pen adak naka humri pen alang tum naka chini pon pen alang tum kerap pon dia phanili alang tum chuni pon nasi no immediately abang ke dak inu hemepi amunit alang li chora velo osmar bhaini do tube me kian da alang li lang ka siksak pongtan tes alang me gyang nang lo asal sa puthak alang li prap jin pen lokale misil pen tim Karbianglong CM Dr. Tuliram Rohang alang tum na humri pen adak akisung puthak chini pon popusing nili Karbianglong lebar union is Karbianglong district committee amai pen nili sodakan alang tum chuni pon nalimen ak pulun ya men ke purnima bisi to baten ke nili am sormen ke bidan kilin to stamenon ke ave dera jone sin an ke sung menama ke semata bi try krela arang ke semata non si sana ada tu semata sai dia semata hai nasin di semata da hai ta pala thai ta de nanan tum som si raton jimala anga leni ke kita ke kelo sa ko Ihom sweep desire ahem konglong agari mechode Dipu Medical College and Hospital along kapasang kok ihom sweep desire ahem konglong agari mechode Pinyanar lo por Dipu Medical College and Hospital along ihom sweep desire ahem konglong kapasang kok adima long penamat mechode Birta kita bomapura hutan ke kuposon pentong meki cholone klarda ka birta long dum dila meki chodara hem konglong kape jo grunji aphan tong sekot pen Dipu Fire Brigade aphan birta pc me pamep dilo meki chodara garia number AS01EW 7001 pc pangthekpo meki chodet ahem konglong ki veka pang phan pangthek konglong dila Tandi pinya birta panglapuan si Kang Tonik Long.